Dobrodošli u svet hosti. Kada pomislimo na vrtove iz detinjstva, često nam u glavi izroni slika predivnih, širokih listova hosti koje su rasle u senkama drveća. Hoste su odavno zauzele svoje mesto u baštama širom sveta, a posebno u onim starinskim, gde svaka biljka priča svoju priču. Najbolje uspevaju u senovitom i polusenovitom delu vrta, u bogatom vlažnom zemljištu. One su višegodišnje listopadne biljke koje se ne gaje zbog cveća, već zbog listova u najrazličitijim nijansama, oblicima i veličinama. Evo jednog savršenog primjera. Sa listovima, većim od moje glave, ili mini, prava džepna verzija hoste. Pogledajte malo tu razliku. Od džinovskih do sitnih, svaka ima svoje mesto. Za sve ljubitelje detalja, hoste sa šarama i kombinacijama boja su prava mala umetnička dela. Pogledajte ove ivice, ove prelaze boja, svaki list je drugačiji. Važno je napomenuti da šarenolisne sorte hosti najbolje zadržavaju svoje prepoznatljive boje kada se sade u polusenku. U senci njihova živopisnost može izbledeti. Takođe, nijanse listova variraju od položaja biljke i količine svetlosti koju dobija u toku dana. Ne morate imati veliko dvorište da biste uživali u čarima hosti. Evo nekoliko primjera koje smo sadili danas za vas. Ove raskošne biljke uspevaju i u saksijama, ukrasnim posudama i žardinjerama. U našoj ponudi imamo oko 70 različitih sorti, od niskih koje prekrivaju tlo poput zelenog tepiha do impozantnih formi koje daju strukturu prostoru. Najbolje dolaze do izražaja kada se sade u grupama, tada vrt dobija dubinu i ritam. A najbolje od svega je što se svake godine vraćaju lepše, bujnije i jače. Dođite do nas i odaberite svoju kombinaciju. Ali pažljivo, hoste umeju da izazovu zavisnost.